lone leng gore re nyaka go kwa gore ka bele gore nna batho mo bophelong ba sepela ka gare ga maemo mohuta mang go fitlhela mo motho a reng mo a se mo bophelo ba ka botlofellang gona nna ke tlo tswela pele ka bophelo re go boditse ra re o e leng gore boleshana le yena ke Lebo ga sepela noši o sepela le Sestebogo. Lebo re thome ka wena. Thobela ba theletše ba Thobela FM. Bonnyane bo e leng gore re bo boletse re se moyeng. Lebo ke motho e leng gore o ile a ba ka gare ga bophelo bo botse a khwetša motho a khwetša lesogana la feletša le monna ya ba papa go bana a ba le legae le leng gore o dutse ka gare ga lona ba re wa tse motho o tla ba go tlhapiša le maoto a ntlhatsotša lewasheng awa wena a go rata e le molekani wa ka re ratana gore ke na le monna go fedile ke feditše ke pethagala Lebo bile ka gare ga dikobatši Lebo go bile ka mmele e fela ke ka fo mafelong gore o na le motho e leng gore ke lengele o le ga go bolela ka Sestebogo. Amen. Lebo a re thobe. Lebo ke mang? Ke nna Lebogang Ntsongang wa Chuku ke tswa ke le ka mo motseng wa Seshego Zone 1 ke tsene sekolo ke feditše matric ka dira business management and secretarial diploma kwa Lephala le FET College. Ka re ke fetša mo na le molekani wa ka tlhakana le molekani wa ka wa le Nigeria ra nyalana ra tšeana ra dula gana kua Lephala le ka Onverwacht ra reka le ntlo ra ba ra ona le business tše pedi saluni le fashion designing shop cause na I'm a designer as well ke gona go ruka nka le rukela dikobo tša manyalo nka le rukela dilo tše ka mokana ga tšona ka go rukela le dijuve tša go metšha le digarteng wena man. Amen. Lebo ka gare ga bokgoni bo o nang le bona thuto e leng gore o hweditše le molekane go a senyega kae? Wa senyega ge ke seno ima molekani wa ka a thoma nnaganela gore ke a cheata ngwane wa se wa gage e le gore ke yena a dirang karolo yo ya go cheata ge motho ga a cheata o thoma go naganela gore le wena wa mo cheata ke ge a nnaganela gore ngwane we ke mo imileng a se wa gage le ge re ya disonara wa ebile ke ngwana ngwanyana nna ke na le Nigeria ke dire bana ba banyana wa ka be santse ba ile moshimane wena a se wa ka a rejecta ngwanola a sa le ka mpeng ile ka kwa botlhoko kudu mara ka re ke nyoko mmontšha re ngwano ko a gage ngwano wa belegwa a tla tshwana le yena mara no tswela pele le ka go cheata go la ga gage cause ba tshwere ngwanyana wa di figa na tšo figa ka e be e senyegile e sentše ke go ima le matswela ka rephila wele jo tshwere wa di figa a ka bona re mo nna ke a tloga ke ikela gae ga ba ka la re setsa se ke se apereng se soba nna ke tsebang gore se nsoba mo kae ene mo nka se phele ga botse ka ke kela ka gae ka Seshego mara ge ke fihla ka Seshego ka thoma ka fola diritifatsi ka thoma o fola reg a re thome gona motaba ya gago ya go fola a ya thoma Lephala go na le dipolelo mabarebare a e leng gore balekani ba parena ba go tswa ka ntle ge ba fitlha ka mo ke bona e leng gore ba re ruta diokobatšitše wa gago tswa Nigeria o ba sa di šomiše yena iwe a di rekiša ke o ba mmitšang drug lord wa di apeya mara e be a le against nna gore ke di tshware wena o tlhakatlhakantšhitše ke go kwešiša gore bo le bophelong bjo bokaone bo senyegile go fitlha Seshego seo sa go dira gore o tsene diokobatšing ene ge ke fihla ke ke khwetša le bagotsi ba ka ba goga yona khethiwe ka dinko e dira ke ba ke khet and ke ba bona ba thoma ke bona excitement mo go bona ka ra wa re nna ke tutse o rata dilo o rata go taste ke bona tšo ka re batho ba le ba iphina gape ka ra wa re nna mpheng mo ke tasteng a yana pele gona ke tseneletše o thomile ka diokobatši wa ja khethe ka morago ga khethe go tlile bjang gore o feleletse o gweba ka mmele ke tsubile khethe then gape di-drugs di nyaka tšhelete diokobatši di nyaka tšhelete so go gweba ka mmele e jo ba go tlhakana le motho a kere go tlhakane le motho a nyaka thobalano mo go wena lampile nna ke no mmotša gore gape ka baka la gore le nna ko borate a o kora gore ke tla go fa yona wena napa wa mpha 500 o pa wa mpha 1000 gore mašele mang la mangwe ba o tshepiša ngwana wa dumela ka baka la gore nyaka go reka diokobatši o tlabe o lebelela gore ga botsebotse o tsamaya le motho wa mohutamang nna e be ke dira dilo tšewe ke lebelela gore okay o a ka kgona go mpha tšhelete e ka wa go no tšwelela fela sepela ka maoto ka di-blue bike e be ke sanke ke tsamaya le bona ke nyaka ba ba meboto goroba Lebo o botsana o ile sekolong ke dumela gore tsebo bo di tšhone le yona gore mo ke tswang gone ke tswa go monno e leng gore o tswa ka ntle ebile o be le yena drug lord ya gona wa re go fitlha ga e Seshego ba tswela pele o bo sa be le kgopola gore e re ke no dula mo motlho mongwe nka hwetša o mongwe molekane wa fapaneng le ola ka thoma bophelo bo bokaone
pelo ya ka e be e tšeegile kudu ka baka la gore monno la be ke morata ka pelo ya ka ka moka ke ipotsa gore kua lephala le re agile jwatso ke empire shiki yona ke a e bona e gotse mara a roba pelo ya ka baka la gore le ge ke seno find out ka ena mosetsano ke ba gopetse gore ba kgaogane a mpotsa gore ba tla kgaogana mara ke no kwa batho cause lephala le is a small town ke no kwa batho ba bone kae ba ija ba bone kae le thobalanong gape a re sa ya nna le ena jwatso ke kwisha gore gape o ba busy le mang lola wa di figa jwatso le nna ka kwisha ra mo a ke a tsamaya ke ikela gae motho a šale le motho wa gage nako e leng gore o ba o le ka gare ga maemo wa diokobatši a go be le kgopolo e la gore go na le human trafficking ke tswile dinaleng tša motho e leng gore bile ba sanya ke tshwara diokobatši ba ke sepelang le bona ba e leng gore ke tsenela thobalano e leng gore ye nngwe ebile motlho mongwe ga ya bolokega ka baka la gore ke nyaka tšhelete ba ka ntšea ba ya ba nthekiša ka feleletša ke le mo ke sa go tsebeng ge šetse o thomile go fola dilo tšela a o sa nagana gabotse o nagana ka wena le seokobatši seo o se folago ba re a le tšhoge selo pelo e fetoga ya leswika kore ke nagana ka nna le seokobatši ka baka la gore ke stopile go folela ba re ke cat ka folengwe ya bogalegale ba re ke crystal meth yona e fodiwa ka globe ye ya energy saver kore dilo tše ka moka le di folang le fola dilo tše dikotsi le di bona gore dikotsi kore ke mabotlolo ke mempholo ye ka moka gomme ke yone le fang maatla o tseneletše ka ewe nako kore ga o sa bona le gore ke mpholo o jo bona e le wena le bophelo bana bowe fela go tsoga o nyaka yona e le ka masa go se o robale o nyaka yona that's why ka masa re feleletša re tsoga jwatso re yo gweba ka mmele gopa re yo utswa o bile wa golegwa o bile wa utswa ba go tshwara ke tla lo re be ke phenyoga ka lešobana la le modimo gona o fetša go bolela gore se Setebogo o tlile le ena gone bele ke leng e lo ile gago o kopane le ena bjang go a diragalang ka baka la gore o rile go tsena ka mo nna ke go retile ka re o botse wa ra ebile a o tsebe nkebe ke tla mo nengneng be o tlo no re fu wela kwa ka baka la gore gore ke fedile ngwaga o feta gona ebile bo ka re ke a gafa ka baka la gore ge šitše e tletše ka mo tlhogong drugs ye o fetoga segafi ke ba thuntšha batho ga ntšong e bešee ke le thuntšitše ka sethunya sa moyeng e no re phapha o ntse o se o se tshwara ke sa se tshwara le se sengwe ba re ke bazuka ke no re go lena ke re bu ke lebethe ka bomo ya ke no re bu ka mokgwa ba nkgweditšeng ka gona ke thušitše ke ngwana wa sesiaka ke ngwana wa sesiaka ke nna mmane yage a bona re yo ba nna mmane manuola ga la nrekela dilo manuola ke thomileng go ke thuta ka koloi ya gage go reila ke ena dirang dilo tše aowa mana must get money some help ba tswelela le bosesetsebo ba tswelela ka kua zone one ba nkgwetša e le gore ke sa tshola makako ba re gomme gema motlhakitšatši la gago la go ya rehab ka re ha le ramang lena gape ena kotse o ya belabela crystal ka motlhogong ke kutša gore batho ba banye ko tong kgaogantšha le mamorato wa ka ka re eseseo ya lena lo tše o le di bolelang a ke leko wa ise le dire appointment wa ise le mpotse kore ka no thoma go ratharata mara se Setebogo a dula fase le nna very calmly a iketlile a re se Selebo re tlo tsamaya le wena re yo go thuša jwatso eno phutha ka mokgwa o phuthang ka gona re tsamaye at that point ke a tseba I need help ka kuta mafase ka dikhuru ka re modimo ke a tsamaya ke gopela gore o tsamaye le nna mo ke yang gona ka baka la gore ke na le bana ba babedi e re ko go ja thušo morena modimo wa ka e re opportunity ke tšee ba rehab ke aya bana ba babedi ke ba ba kakang ke na le ngwana wa moshimane ke le 2004 o na le 19 o tshwara 20 ka July ke na le ngwananyana mo Botsana Lesego ngwa Chuku o tshwere 14 ka January ene ke ba rata ka pelo ya ka ka moka tše ka moka o di dirang tša go ya rehab o di direla bona amen se Setebogo yes meje go na le bo Seselebo ba bantši ka montle ba e leng gore ba nyaka thušo gomme go tshwana le ena a ba dumele gore ba nyaka thušo o mo kgonne jo nna ke motho mongwe le goreng ke a kiketla ge ke tlile ke go lateletse ga ke o felele pelo nka dula le wena 2 hours ka moka like ka mokgwa ke dirileng ka Seselebo re ntse re bontšhana re bolela ntho e ke tsebang ke gore mafelelong o tlo ba wa re no a re tsamaye a ke tlo go phusha a ke tlo dira selo nna ke go phusha fela ka go boledišana le wena ka molomo re a tseba gore go na le di-rehab tše dintšhi ka sebe mo Polokwane fela ebile a se mo Limpopo fela tše e leng gore tše dingwe a di a ingwadiša re no kwa ditabana-tabana tša gore ngwana ka sala ya o bile a bethilwe ngwana ka sala ya o bile a hlokagetše ya gago e ngwadišitše gona e mo kae e dira mošomo maleba
rehab ya rena e registerilwe e dira mošomo wa maleba e kua mmotong wa perekisi ga o se le kereke ya Masione. Wow. Ba e leng gore ba nyaka go tlisha batho ba tle ba go etse thuso ba le humana bjang. Ba ka re founela mo nomorong ya 083 502 4407 nka e bušeletša 083 502 4407 or ba re tshwara mo 076 1871 487 or ba ka re humana ko Facebook page ya rena ya Letlhabile Rehabilitation Center. Seslebo re leboga re feletse ka wena Seslebo molaetša wa gago re a tseba gore Seslebo ga go lefa gore o tle motlo mmolele ga botse ke ka baka la gore bone gore wena o humane bophelo o humane thušo mo o ka feletša ka gore molaetša wa gago go baswa ka moka le basadi ba e leng gore ba tswa ka gare ga manyalo a mabotse ka baka la go tlaišega ba go tshwana le wena baswa ka moka ba ba theletšego le basadi ka moka na ga bona ba ba tlaišitšego ke manyalo ba nagana go tšea tsela ya go seloke ke gopela gore le duleng fase le ke naganišeng ga botse di-drugs tšona di okobatse awa ireng awa go tšona ka baka la gore di a senya mogopolo di senya le wena mo wena mmele di senya le reputation ya gago ke gopela gore le duleng fase le ke naganišeng ga botse lena le folang e tlang rehab ba thuša ba nthušitše ba bantši ba lena ke sure gore le a ntseba mo sešego ke tsebega kudu kwa sešego ba ntse ba go ntseba ke change-itše le ge ke tla gae le ka setlontseebane ke change-itše ke a leboga Sestebogo ke leboga le morena sa tlo nyalwa gape wena mai go nyalwa gape leboga tle Sestebogo le wena re go leboga mošomo mogolo e leng gore la o dira di thušeng batho ka moka e ka sebe lebo fela ke a dumela ke ka mogoleng gore re feleletša ka gona taba ya ka le Mankoko baby go Thobela FM o iphe nako matšetša a latelang o lebelele letlakala la bona dikgokaganyo ka moka tša Thobela FM YouTube yona le se ka bela e tlogela o ye moo o kwešiše gore se o se dirileng se fetola maphelo a bana ba bangwe amen ke a leboga e ba le nna iri ya pele go fihlela ka iri ya boraro Thobela FM mošate wa tsebo le boithabišo.